Ibihe byiza bakunzi ba Minembwe TV kandi twizere ko mumeze neza aho mudukurikira muherereye hose ku migabane itandukanye y'isi. Uyu ni umwanya makuru ariko mbere yo kuramura ndore ingingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu kanya. Kisegeti atangiye kubahiriza ibyifuzo za M23. Tukivuga kuri M23 yongeye gutana mu mitwe na Wazalendo muri Masisi. Turaza kubwira kandi ko Ishaka PPD ryatangaje ko kuba Kabila yaragiye igoma bidasobanuye ko akorana na AFC M23. Turasoreza ku nkuru ivuga ngo Papa Francis yari yasabwe kuruhuka amezi abiri abirengaho. Ikaze n'amakuru ya Minembwe TV mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. Kisegeti yatangiye kubahiriza ibyifuzo za AFC M23. Muzo AFC M23 yasabye ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo hariho ko bamwe mu bagwanashaka ba AFC M23 bafungurwa bijanye nuko leta ya RDC yasabye M23 ko yava mu bice yafashe dore ko yatangiye no kuva mu bice bimwe yafashe birimo ibice bya Warikare. Mu biganiro bimaze iminsi bihuza leta ya Republika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bibera idoha muri Qatar, leta ya Republika Demokarasi ya Kongo yasabye M23 ko yava mu bice bimwe yafashe dore ko yamaze kuva no mu bice bya Warikare, ndetse biravuga ko hari ibindi bice yavuyemo muri Sud Kivu ariko ni amakuru tutahagazeho neza. Leta ya Republika Demokarasi ya Kongo muzo yari yasabwe n'umutwe wa M23 nuko yarekura bamwe mu bagwanashaka cyangwa se bamwe mu bayoboke ba AFC M23 bari bafungiwe i Kinshasa. None biravuga ko uyu munsi leta ya Republika Demokarasi ya Kongo yarekuye batanu mu bagize abagwanashaka ba AFC M23. Bivugwa ko impande zombi ibiganiro zirimo idoha muri Qatar bitangiye kuzara inyungu ugendeye kuri izi mfungwa leta ya Republika Demokarasi ya Kongo yarekuye kuri uyu munsi mu mugwa mukuru w'ico gihugu muri Kinshasa. Nubwo biruko M23 yongeye gutara mu mitwe na Wazalendo. Guhera ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane, imigwano ikomeye hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Wazalendo yongeye kubura mu gace ka Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Republika Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho yemeza ko iyi migwano hagati ya M23 na Wazalendo ahanini yibasiye imihana y'Abibatama, Nyamaboko na Mungote, ndetse bivuga ko abataramenyekana umubari baburiye ubuzima muri iyo migwano. Nubwo nta mibare ya nyayo yababuriye ubuzima muri iyo migwano yari yatangazwa n'inzego z'ubuzima muri kiriya gihugu, societe civile muri kara gace yatangaje ko byibuze abarenga 100 babaruwe ko bamaze kuvanwa mu zabo n'urusaku rw'imigwano yabereye muri ako gace. Umutwe wa Wazalendo kurahangana na M23 mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe wa M23 umaze kwigarurira imijyi minini ikomeye mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo irimo Bukavu, Goma yafatwaga nk'imigwa mikuru y'intara Kivu zombi. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 utangaza ko ari ihuriro ry'abanyekongo bagwanira uburenganzira bwabo maze igihe kirenga imyaka 30 buhonyogwa n'abategetsi ba leta Kinshasa uko bagiye basimburana muri iyi myaka yose. Leta ya Republika Demokarasi ya Kongo yo ishinja umutwe wa AFC M23 gukorana n'ibihugu z'amahanga bishaka gusahura imitungo kamere ya Republika Demokarasi ya Kongo byiganjemo ibihugu z'abaturanyi. Tukiri muri Republika Demokarasi ya Kongo, Ishaka PPD ryagaragaje ko kuba Kabila yaragiye igoma bidasobanuye ko akorana na AFC M23. Ishaka PPD ritavuga rumwe n'umutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko kuba Joseph Kabila yaje mu mujyi wa Goma bidasobanuye ko akorana n'ihuriro AFC M23. Kabila yageze igoma ku gicamunsi cyo ku minsi 18 y'ukwezi kwa kane yamaganwa na leta ya Republika Demokarasi ya Kongo bitewe nuko uyu mujyi ugenzurwa na AFC M23 kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane yatangaje ko imitungo ya Kabila iri muri RDC yafatirwa kandi ko we n'abandi bakorana na PPRD no mu ihuriro FCC batangiye gukurikiranwa n'ubutabera. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko kuja igoma kwa Kabila gusobanuye ko afite uruhare rutaziguye mu bikorwa bya AFC M23. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu yagaritse ibikorwa bya PPRD muri RDC, gusa umunyamategeko w'irishaka rya Kabila Maître Trésor yatangaje ko iki cyemezo nta shingiro gifite. Uyu munyamategeko yavuze ati ntabwo uzatuma twemeza ko hari uburyo bwo gufasha cyangwa se kuba umunyamuryango w'umutwe witwaje intwaro. Maître Kadimba yavuze ko Goma ari umugwa mukuru w'intara iri muri RDC bityo ko buri munyekongo yemerewe kujamo asubiramo ati ntibihagije ku buryo twashinja umuntu kuja mu mutwe ugamije gukuraho ubutegetsi. Ukorana za hafi na Kabila yasobanuye ko Kabila yagiye igoma kugira ngo yitabire ibiganiro by'amahoro bigamije gufasha RDC kubona amahoro arambye.
Vyamenyekanye kandi ko Kabila ateganya kugeza ijambo ku banyekongo vyitezwe ko rizavamo igisubizo vyibaza nimba koko yaba agiye gukorana na AFC M23. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka uyu munyapolitiki yabwiye ibitangazamakuru zo muri Afrika y'Epfo ko yaba akorana na AFC M23 urugamba ruba rwarafashe indi ntera iruta iyo ruriho kuri ubu. Dukomeza kuri iyi nkuru ivuga ngo ingabo z'u Burundi ziheruka koherezwa muri Kongo zikomeje guhura n'intambara ikomeye. Leta y'u Burundi iherutse kohereza mu ntara Kivu y'Amajepfo abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe kugira ngo bahangane na twirwanaho iri mu ihuriro AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bidatandukanye n'ibisanzwe aba basirikare hamwe n'abagenzi babo bo ku rwego rw'ubutasi babarirwa mu magana boherejwe bambaye imyambaro ya gisivile bambuka banyuze mu gace ka Ubwari gaherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'iki kiyaga cya Tanganyika. Bageze mu gace kitwa Ubwari bakomeje mu gace ka Rugezi na Rurenge mu Minembwe muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru ava mu bashinzwe umutekano avyemeza. Hari hashize iminsi leta y'u Burundi igaragaza ko amakimbirane yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akwiye gukemurwa binyuze mu biganiro za politiki. Bikekwa ko kohereza abasirikare bambaye amahuzu ya gisivile ari mu rwego rwo kwiyoberanya. Mu mirwano yabereye muri utu duce ko muri teritwari ya Fizi tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane ingabo z'u Burundi zafushije abasirikare benshi icyakora ntabwo umubari w'abapfuye n'inkomere uramenyekana neza. Tariki ya 18 z'ukwezi kwa kane bamwe mu basirikare bakomerekeye muri iyo migwano bashizwe mu bwato banyaruka kugira ngo basubire i Bujumbura banyuze muri Tanganyika. Uru rugendo ntabwo rwagenze neza kuko ubwo bwato bwarohamye mu kiyaga cya Tanganyika hafa abasirikare 12 barimo 9 bakomerekeye muri iyo migwano. Ingabo z'u Burundi zikora muri Kivu y'Amajepfo kuva mu mwaka wa 2022 yashingiye ku masezerano y'ubufatanye mu z'umutekano ibihugu zombi byagiranye. Aya masezerano yavuguruwe mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2023 zemerwa no gukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Hashingiwe kuri aya masezerano biravuga ko u Burundi bumaze kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo zirenga 220,000. Gusa ingabo z'u Burundi zisa nkaho ntacu zafashije leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko M23 yakomeje kwigarura ibice bitandukanye zo mu burasirazuba bw'icyo gihugu by'umwihariko muri Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'uko Papa Francis yitavye Imana yari yasabwe kuruhuka amezi 2 abirengaho. Nyuma y'uko Papa Francis yitavye Imana ku myaka 88 y'amavuko byamenyekanye ko yari yahawe ikiruhuko cy'amezi 2 adakora ariko abirengaho asubira mu nshingano ze z'akazi. Bigakekwa ko byaba byagize uruhare mu rupfu rwe. Leta ziyanditse ko nyuma yo kumara ivyumweru birenga 3 agware mu bitaro by'i Roma byitwa Agostino Gamere, Papa Francis yasezerewe ariko ahabwa amabwiriza agomba gukurikiza. Ubwo yasezererwaga ku minsi 23 ukwezi kwa kane abaganga bamubwiye ko agomba gufata amezi 2 y'ikiruhuko ataja ku kazi ndetse nubwo yari yasezerewe mu bitaro bavugaga ko kumuvura bigikomeje ngo akire neza. Papa Francis wari umushumba w'Abakristo Gatolika bagera kuri 400,000 ibyo yabirenzeho asubira mu kazi ke nta kwezi kurashira ahawe ayo mabwiriza n'abaganga. Bwa mbere yagaragaye mu ruhame kuri uwo munsi bari kumusezeraho mu bitaro aho yaje kwibaraza ry'ivyo bitaro asuhuza abantu bari bahari. Yongeye kugaragara noneho yasubiye mu kazi ku cyumweru cya Pasaka ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka aho yabanje kwakira vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika DJ Vance. Kuri Pasaka kandi Papa Francis yakiriye ministre w'intebe wa Croatia Andrew Plenković n'umuryango we. Aba bayobozi bose yakiriye kuri Pasaka mbere yo gusuhuza abakristo bari muri misa ya Pasika yabereye mu mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero. Hari hateraniye abantu babarirwa mu 35,000. Aho yagezwe atwaye mu modoka izwi nka Pope Mobile agenda asuhuza abantu bari kwibarabara. Cardinal Michael Zineri umwe mu bayobozi i Vatican kandi wari hafi ya Papa Francis yavuze ko atemeranya n'abavuga ko Papa Francis yivunishije cyane ikamuhura kuko kuruhuka cyane atari byo bikiza umuntu. Cardinal Michael yavuze ko ahubwo yahuje inshingano ze z'ubushumba bwa Kiliziya Gatolika n'imimerere ye yo kugwara ariyo mpamvu atasezerewe mu bitaro ngo azicare burundu. Papa Francis yazize stroke no guhagarara ku mutima akaba azashingurwa ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka saa 4 kuko Vatican yabitangaje. Wakoze yobanye natwe muri uyu mwanya w'amakuru ya Minembwe TV. Na makuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagejweho na Nkunda. Gusa twe kubutsa ko byoroshye kuba wakanda subscribe aho hasi yanditse subscribe ntacyo bigutwaye n'amasegonda make nta n'amayinite bigutwara. Kwakutsa ko byoroshye kuba wayikora nkuko nari nkubwiye maze uzuzona amakuru n'ibiganiro byacu tuba twaguteguriye hano kuri Minembwe TV. Nanone nimba warayikoze kora like share comment kugira ngo abandi babone ibiganiro byacu tuba twaguteguriye hano byiza cyane. Gusa dusoza
mumbabarire cyane ijwi ntabwo ryari rimeze neza. Reka duhure mu makuru yacu ataha. Ni amakuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagejejweho na Nkunda. Ciao ciao.